Nhar it-tlieta u l-erba' komplet tiltaqa' l-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Permezz ta' workshop id-delegati fih dan il-partit kellhom l-opportunità li jressqu l-ħsibijiet tagħhom dwar l-operat taċ-ċentri lokali. Tema li diskussjoni dwarha bdiet fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-2013, komplet fil-konferenza tas-sena li għaddiet u din is-sena se tittieħed deċiżjoni dwarha. Dan kollu biex jitkompla t-tiġdid fih dan il-Partit Laburista. Delegati minn irħula differenti taw esperjenzi differenti dwar l-operat taċ-ċentri lokali fl-irħula rispettivi tagħhom. Spikkaw ukoll suġġerimenti differenti tad-delegati dwar x'għandu jkun l-użu taċ-ċentri. Dan għaliex kull ċentru lokali għandu l-karatteristiċi tiegħu, għalhekk kull ċentru qed ikun analizzat b'mod individwali. F'dan il-workshop il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef u Alex Xiberras semgħu dak li kellhom xi jgħidu d-delegati, dan fil-waqt li rrimarkaw li kull suġġeriment se jkun analizzat.